Iya, si orang mana yang karak mangi? Memang orang ruyuk pangtahian. Pantesan bau tai garing. Ah? Atau enggak segera kenalan dari duaan. Siang ngaranna saha? Aing si Riang Tai Garing. Oh. Aing ngaran bapaknya saha? Si Cubluk Rempag. Si ngaran oge saha? Aing masih liang tai nongtot. Oh, bapak si ngaran masa oge. Bapak Aing masih bawa kapanasan. Oh, pantesan siya makaasep dang balukan. Yang itu dari yang guys kenalan mah akrab silang tai bau silang tai nongtot. Si saha oge ngaran na aing ecanya. Aing masih puak lege. Bapak si ngaran saha? Si bool katirisan. Oh, si orang mana? Aing mah orang Rancan Mimpi. Aisyah oge orang mana? Aing mah orang ruyuk Bangban. Pantesan buka telong. Heula aing mah wangi dong si Duman teh. Iya jadi budak. Kalau cara aing tadi di bawah tata kahuruan tutumungna. Tutumung namurin kurang detik. Kurang gede meren dan kurang letek. Halah orang kena bisnis kayak anjing kapal garing. Ayo.